Bible inetangaza efu muzasirumane sura 10 omushorongo gwa kana nukugira ngo engaro z'omweremwa zireeta obworo konke z'omweziriki zimutungisa. Engaro z'omweremwa zireeta obworo konke z'omweziriki zimutungisa. Ari omutegazi munywani wanje kuruga kare akazarwa omu bworo. Obworo nimanyisa obworo mbwenu obworo hariho obworo ekikwatane obworo obw'abanyankore beeta oburikunuka akazarwa omu bworo konka yagira ati tindikugwa mu bworo haza yimuka yakora yaza omu tawuni yakora ebye yavuga boda yaguza amahurire yateera ebyoma omu magyenyi yakora nangwa abari aho atunga omushiki nawe bamba arikuruga niho hamwe konka iza aine omutima gurikumusha gurikusha ogwiba haza bakora bagira bati mba ndi aho obundi omubugana agira ati manya hati nguzire ka plot ati reba mbe nafayo amarwa yagarugaho bamaraya yabatera empimbi na muzana obushoma yagira ati yakora mbwenu nangureza nagenda nazo mu kushoma ati namayibiri kumufaho ija akumba nabere bishop anterera zikazirishanga 10 aho anterera ati bishop ati naza kurra ntotenki ati naza kurra nenki munywani wanje habaho cyo hafa ati naza kurra ati obundi yo ninkuterera nsitamye mu nju ya kanyina aha balcony ati enju egyo bishop ne yanje ati bishop ati naza kurra ati ono oguninye ntumura munywani wanje konka wayenda orre reka kugambire kora yesiye mukama kora no shaba no kora yesiye mukama taho mutima izoba rumwe uri yagira utono oguninye omutsegazo gwa kahikire embabaza ruhanga nitangaza akagira ati bishop naza kurra ono oguninye mukamuita kumeneiwe.